Enra NDC amanyukuo no ahoboa won mo ye na won mahada ayi won frank atuni abedi akire akire no eba so ewo UPSC atitu ne anintini ya won frank atuni John Dramani Mahama eka ho biere nan hokani Lordina Mahama ene NDC mpanifo ahodo atwetwo supporters no won nyina atwahia mu ewo hon komodi ahodo koso kane mo mpani John Dramani Mahama chechire mu die ntia Wasan eyi Professor Jane Nano Poku Ajiman se ni running mate. Ono kasa wie yenso Professor Jane Nano Poku Ajiman so ebebe kasa ye de nsema hodo atutu dwa sede enei wo ba ene niema hodo ya wo ka abachre mampani dada John Dramani Mahama ho tumi aboa ntini ekeka krono de ehia se omai Ghana yesan esesemu ebiemu na sesemu no ejina wono mo so enti Ghana fo emeka won ho sebe ya fi abato bibia be koye ne koye nso a na ye won NDC amanyukuo no na efro abenwa no emu nsama hodo nyina ye nkase ebo ahodo mu ye bebra mo sede nura yetimi eda na die ma mo hweye no ne akachire ene nkomodie bi ewo mu nso ye bebra mo na ye monwura ye ensam foforo mu na Washington Bay attendants a won mo ewo asalam down enso se ene sede kanea no enyina so ne dundum no bra won ani naso no eha won madwene ema wadwuma no enkoso ye sede eyeseye fi se won mo wode anyina hoden ene pompi suo ade twi ahyen ahodo eba ho ti ene ya kanea no ekoba sa no eha wadwen yamane boni prince o sesiedu ne ebi ekasai the survival and I say mudum light the whole day ya nya adwuma se nsuo ni yo because mudu kanea na light pipe bi ama so bana so off for ha there. In fact, a high and na off basuna so kasa the manpower no ya mo bia obi empe because ya the light no was no etumi yi efi no gun no etumi yi efi bia wase bia fi ase se gun light ni ho a na se the manpower ya be ya ma won but bon so kan ho ya kama but na efi ewo gentia abo ana lorry fair no ehun nsam guso ya ekoso ebi no atotomo ewo musa aban mu mpanifo ene atenaye hwe ka akobedie mu nsam so mfa maade nenso adrobafo no abidie de one more price ababontin tie nei won mo ede trotro ye adwumanom ne ade choko kolebu madina ne kaso a na won mo fa wa hyen wo circle station no won mo kire senke be ya aban no entitifu no bo no so mfa ma won mo sebe ya adrobafo nso betumi ahu won mo mobo na ebo no so betumi abafom adom kase etwaso ni nyina ye patron tumu na aba no ifi aban no enka ne say aban ye ni hihye ya mgidi say we nyina ema say patron ye tubi Ghana ha anka wo say aban no o ye ni hihye yiye se ne be ya yesu ni etu Ghana no ye best Ghana na aboa adrawafo no na ma yi fe na akofo na so mutu ni nyina na mudi kwa abrochire enti sa na be ye me no se say metia because we ntia no obeko we ye dey obeko nti so otua na wokọ adenom se ya tufu emu aya se ya tufu emu nti na so omo so ya omo de implement ya kan omo fe no so nti so omo de kan nko ade ya so also ya den utua ba matete so Saturday ana omo bet na ase but e bi matter ke so omo die we dia woni option bi ase ji so utua a driver for any mate for bia wo mo nso ne Adom News nsentro for twetwe nkomo e wo circle station wo mo ede to dwa se New town, I say, now I get 35, say I get 4 cities, but no one tells 50% near the toast. So now no one tells how many are called kitty. All called Rusua. Now I 5 circle, now as I say, I see 6 cities, 6 cities, 50, but I also still no one tells you. I'm how many are there behind Toka. First, no, you have 5 city 50%, but I say I just see 50%. Choco, a circle. Obi ati omu wansi ba obi sun ti omu wansi aya ba yesa Common Chief ya wono wo hwidie mu afomantem mu osuo dumja berima piawo gwa boafo de ato judicial service adwumayefo nyina nim support adan foforo ya yesisi ma wo mo ene bia wode wonti ebeto ene niema hodo a ewo wo nwuma mu no wosre ne die mu a omo hwe ne yie ne ntume mu asabe ya botaye eni suade hunu nti aban de baaye eni sike wo mu no ense kwa adom kase etwaso court kwa second court da kra no a sabe bi wo kra ne ya rebese agu ho na wo se kra fem
e best judicial service for na de show mu nsa no so wo so mu ni maye e se Ghana de ade foforo bia no efe e be wiase no na ye basa obe beduru ana hafu na ye sei ye se na a odo ni kuro e de communal labor e be ye adwuma wa ha e de ma wo mu yesem bibia wo bia mfidie ye kwa ye hweye judge office register office secretary office ye ni ajepa Robert Jumo Mensa eyo City South Mensini Krache wode to nananom ahemfo animu se ensem wa ya wode kokota wodie no mema wonfa won ho emforifori mu owura kasa yemu no wokire mu se sahemfo ade won ho emforifori court nsemu a eya na emmoa ne senti ya wonyan court no na wonye na adwuma ena court ya bai ananom adwatofo aso adwuma e be kofom e be sere mu se enya afi na asemu a yede be court na mo sori adabia na mabetena ha na mo pagya musa na yesre mo mi enyi nkofie de baba ahimfie de muni na de baba be pia de mo mi enya ma judges and the magistrate na wo mo ani wo masem na ye hunu se court na ba ha no e bo manfo ho ban na wo bia yada se yamwakwa ba biem do Badwam TV Badwam dwumadie no so titiu no wo afei na fidie no odi ato ha news no yewie ni sisiye ni yakwaji twa ye ho kitiwa ya yasa benti yada se papa ne yada awrade nso ase se anadwo da suo mu ayenim ye ho so hwe no o manabofo no bawen ye mire no so ye hwe ene ya sori jejina ho se bibia ye no ma no but eye awradia timesrew awrade nso de wo hia sika bi na ade adana se fa wano keke kase wura medase se ne wo kan wa hotefo papa no menso wa manya mu chefa ti adase me nyina ye kra ne nipadua ne nim se awrade a ode ya hyase no ode be kwa wiye pa ensi obi aye emi obi aye nyame nko anam gina ha no pay I say incoming Bismarck akwasi insia gina ne naso e wa ha o hwe ni mu kwan se mre bi beba santemampo okwa akosomo mo underground de na se be ye be pie wani pa ni so ye twen nyame anim adom ti be 2038 ho de 28 on me ma wakwa ba nti nkasa bebre ti ene me fe no so am wakwa ba me mejo se bia aboko de nyame adom de nyame ase ne wani mo se de papa oh yes de mano entena hoda amen afia because of enwa de see ye nti se no ahye mu afan ba na bi ti ene de nyame nka obi aho nti me mfa mu ento ho na healing kakra it be man kasa bebre ye go straight to the papers uni hweka kasi uni hweka turi yanko papers ni mu if you are Ghanaian Times Democrats so the outcome of Ghanaian Times expose dismissed pregnant student back to school so okay following yes MCC wo central ho side akwa 50 years na Tuesday na uni ha ebamu 50 years old farmer 14-year-old girl and one yam no. And no, I'm riba. We say across 6 years and one yam. Oh, ewa he. Onye ni o. Ewa Ghana. Enye Ghana. Enye Ghana. Hey, 6 years de any akwa no obu ne satambere no. But na de be possible 9 years ko mu menstruate nti no. Yanya careful na Adam e ka kire o mu no. Yeah, na me nyini nti me hu video no keke no. No some ready more. Sir, isi wa infa. Was it Tanzania na say? Yeah. Hey, 6 years. Abere wawo. No, anya. The fu aba. Anya. Come on. Anya kra. Kwasi de to so. Resident persons risk prosecution for failure to disclose incomes. Hey. President inaugurates second phase 50 megawatt power Kalio solar power plant project. Mahama touts credentials of Professor Opoku Ajiban. Ghanaian Times and no Daily Guide and su any. No salaries for first, second lady Supreme Court. Latif Abubakar, Italian embassy partner for the license. President orders SML contract renegotiation. Baumia meet Pope Francis in historic Vatican visit. Nana pledges loyalty to Mahama. Daily Guide. Daily Graphic and Su Enye. KPMG audit finds tax revenue increase. SML cleared to continue work. My choice is believe in Ghanaian women. Professor Nana Opoku Ajiman. Traders laud free SHS policy for bridging education inequality gap. Salaries of first, second ladies unconstitutional. Supreme Court and I can say The Inquisitor. GRA SMLD state creams 2.5 billion Ghana cedis
KPMG audit reviews. SML blocked leakages. Contract review triggered. Jane fires NDC up for victory 2024. ICEG schools Osafmafu on load shedding timetable. The Inquisitor Enonom. Daybreak, VIP in historic visit to Vatican. Anomabu chief, one other jailed for contempt, fined 5,000 Ghana cedis each. SML checked under declared petroleum product. Power challenges end soon. Herbert Crapper. Coming up, Sebastian and grabbing of juicy land, state land at prime areas in Accra. Daybreak, I don't know. The finder and if you see the new finder. EcoBank post narrowing 85 million Ghana cedis profit before tax in 2023. SML minimized under declarations but needs review. President. We will prosecute corrupt officials. Professor Jenana Opoku Ajiman. Dr. Alhaj Mahmoud Bawumiapo Francis Holt talks in the Vatican to strengthen diplomatic ties. New finder. No. Ntiane na say the one krata no say de utie mampani abedi a chire ko Vatican na woni Pope Francis sakoshia na ehunfoni na nyame anim ni efe yi pa na solar energy nso a mampani guso a ne on betumi yesi se omude be 15 megawatts na aba be ka ho ti ye bompa ye se ne ma betumi asesemu na se electricity no kura na enye no a enam solar no so ntimemu a when me be say we share achimota main stretch no light and the street lights are not working nti esum ewo mu ti say o ka kan ya no nya te say me die ya it's all too high ba ko na o say low no what you say hey sa me light nkwa ba ko 7,000 8,000 me manage ne sa nti sa ka ya nkwa na ebo ani a what day wow that's American o say kan the obeto na maintenance kan the obeto na maintenance onu bob ba ko pe no 7,000 8,000 menam ko no be twie ni pai na nti ya yenye careful because they expensive nti monto mo ye nyina ye nkɔ no bɔkɔ ye bedru obia bedru ba bi okobia but I was here cancel say street light dey at least say the bia no wi adwuma ti no mu na hia solar plant no ne ade fanto so say be ya say kan ya kora kɔ off wo mantem ho kora affect no ene ye no traffic light no so when mu no sa ne hia say be ye every day na esi so na ye adwuma eno betumi save ye nema be yes betumi save ye eno ndc so because you ya de na efe yeah Professor J na prof nso akire say 4 years difference no changes here like who say bia sesa ne swag level and then the entry no cra no who say different person 70-year-old woman no ndi chale 25 on 35 for munya studio akrabia ma enu ma minute mi gina na so oh yes for some gina na so kasa me do be kwa me say bia speech na wadodo but otimi carry no anya scripted from the trimo but we say otimi e carry no along na ode ekoye I think why are they yes and nyame ma no so we want to believe say some of nema no mo kan o metim dia ye adwuma yes sa ye mo mpa ye se rade na embra kada bia me ka say NDC MPP obi enu oba o ntim so oba beton Ghana abeche obi aso oba be Ghana ye ti ade nti ye da so ti ABCD eno ne asemo no nti ye so munya kwanya no ebetena Ghana benya so ebim through President Mahama omi hu the vast difference between John Mahama the first and the second coming of John Mahama you say ampa oman no ekọ nani e bia meka se yenyan saa de ne se efia na yeye wan wi no memfa mensa enka e your man sika because efia akwasi peso no so nya ni monyam ti no nso akwahye wo frase and efia na de ama no esha sika na wo efia na be adwuma esha and certainly e bia na wanwie that's where say nya second term anko 8 years na wanwie afenu obegya de so mienu de aba be good the next government so ono so ba na so sa ko pesca be ye but esimesi be na obeto obenten de so a and because every make say bibi this agenda 111 assume that admitting say President Kufuor grant me and commission bia the next government be obebe bia na so bitimi abua complete ni nyina to the number of hospitals you have to put to
no any a problem no. Yes. Say yeah twaso no. Any issue. And no any a problem because you dream say yeah twaso credit na call. Yeah. Amobi. But say do minor pani nyina pe e dey kra na efe say oh wanwie enso so mesi ba ye no. Betwaso. Your mind obi no dey bottom scan your mind. There's no way credit no so kra wo mba bi because obi hyase e na obi abawie nti e dey ya mienu ni nyina din beba. Na so man ye nyina ya dwene se ya Ghana pa mompa de nke any problem o project ye jane nwure mu pa egu on mu a ye se bomb painting kwase be saye the same project no front kane mampani ayi kofo braso de nyina o egugu won da sugu ho kwase me emfa we no mfam online de no so emfam enra se wa de ne apology letter abeda internet no so nti Ghana for mu bi so akasa de afa ho badomonline.com and also ewo ho so say 5 years ago sa video no ache nti no unya bra wa ko na kokenkan wadomonline.com and afa owura okujeja black one so ensama work and he say she's done a lot for Ghana and that is a Professor Opoku Ajiman nti why you ready for vice presidency no and also ehun asem ade hia worketa ne anlo and so sensuo no eyira beto won toy ne ade nti afei na won keka ne mesi ani se ne man so ebeye ama wo mo enra dom mo hu ye say ye de live coverage de abram nti badomonline.com so a fo nyina wo do na me hu obi eyi owura akofi portofi okay me hu na chepa o nti o flashy o na so wow nti enra mpanifo ne atichu on so ebaye no room for fighting over positions in Mahama's 2024 administration. We see do nkesi ya. So ye Professor Jenano Opoku Ajiman speech na. One of the idea catching no. Yes. Okay. Because I say part nimpenphobia church position amankofo namwa of Minister of Energy, Minister of Education, Minister of Transport. Sasa di mutiri mu a won na focus. When remember on so na obi e dia fa kon. Timo ni na ho. Na bibia nkoye. Kwesi ase me na so. Ti mfansi ha. Yeda ase ye koya gudie mu nsam Erikese edubodi de ba. Na fei health tips wiki mu nyina vegetables and nuts ye wie pe ene ayaya wada de mamboatema ejina mu live and colored e de ho sepe ba na fe nkoma ahodo bi asemidi council ebeba mu gidigidi e de amount na fe pensem waka ho nto adaroma enye afidie yin free ha na se wo pensem papa e authentic dia Adom TV e das didi afia amankwa tamaklo ne memo akwa ba e do Adom TV Badwam health tips eso ene ne dedi kan a wo hwe ene ye no so se joda de kosi fia de bia simenum ene apomdin penifort na se ne edi nkomo ahwe ya pomdin mu ensem na wo twene mu nyina ya fa topic ba ko a ne aka ho asem eye endpoint homeopathic clinic na da Roma ene dwumadi ye de brewo ti wo yare bia ha wadwene a friend wo 0244867068 na wo twene mu nkomo ye vegetables ene nuts nti ene so ye ba be kasafa enkatie ehu say ma pimples so Dr. Benjamin Nuakwa ha oboye no me mo akwaba just ene ye kasafa enkatie ehu enkatie ye na senye o e pa say eduane onyankopon de ma ye die ibie ni ho a enye yes na ibia ya ne kwan ye fa so ye no no ene the problem eba enkatie ma pimples ba ejina nipa no so obi o ha obawi nkate bottom a bibie no abe no ene obi on so a yes obetime nya pimples no se ne ka okay nkate very good one protein wum papa the protein content no was strong na the wum ba ku bi pa so sade no so ewum sade wum ti o se o ye nkate nkwan na se ti mpo ye nkate anwa ti sade wum papa ye sade no so mu no so eye na se de o kan na ye nkomo bi edi ye kire no enam sade na nye na plant mun sade de ye wo okay promote cholesterol so be cholesterol be brain no enyesa nti nkate no eye na nwane ye na ne protein no so eye kama na obi okro on pese obi kra itimi ya nwane kra free mu ma still no protein no nti ye won nkate bi o mu frɛ no tunkunsa minim se wate pen de o ma ya nwane free mu all right ya no mutombi we
ɛno no ɛma ne protein no ɛyɛ kɛse paa protein content na kɛse paa ɛma oni udia ɛma mu yedu okay ma mu yedu nti na omom di kwadu ne nkatea no omom yedu so wo ba na pesa akora no mu yedu a ma kwadu ne nkatea yes because kwadu ankese ma mu yedu na nkatea so ma mu yedu kama o minerals ne vitamins ahoro ne pedue hia nyina no e obi kama na won sen nkatea so ye use no akwan ahoro bebre so ye de almost ye de ye bibia they treat apesie mu nkontomro betim de bi atwumi de bi twi to de bi yem kwae de bi di kokwae atoto ene nka kwadu ni ade yeah eboyi pa compliment in fact protein e wo mu no very high eyema yen na se na meka no se unya anwa papa na se fat sauce papa eno nso so eboa nipadua no se nkura nso se almost start here didia se nyamo nkatie ni bi ne de afra o maduane se yema o mo nzam ka se ma mu yedu ntama akora ne enyi ne kama na nti nkatie good I see e bomodin se be use no kama na bo na mum sa wo chia mema ne nhye na o chia ma ema ne nhye o chi kakra bi na fo ye se be ya be maintain emu ahode no ni bibia kama nti akwanhoro bia e fa so yusu nkate bia no is good nti nkate betimi awe na nadwoada bia ya che nkate o kondo no wase bia we ana se bia komodo ba mpeso be di heavy na wo nkate bi o na wase bi wiye na bia no de onse anwane wo mninti no emu odu nti make because so se mamu yedu mu odu ni yam no echente se fruita ene de acha 1 hour of 2 hours na yam no nkate de ni yam no kwa intia na do no ria enye okay to obia nso timewe nkate obia abrewa kokora yemma obia te bia mo no yemma obetima that's it and so 055 333 9915 055 333 9915 and I say Dr. Benjamin you are calling na you say don kano we are bia dia o de aduro be aduane be ma na saw ya de e da point say we bia how afraid no 0244867068 bowra mu sisi adepache ene won kwa. Good morning, my mom. I'm so cool. Badwam for the Fantidor president for the Brothers and Sisters Association. Now, I pay that's the producer on board. That's a booking hat. Now, look at booking hat. Look at the aim. And I would all. I know I apologize. It's good morning. We are now. As what's saying that a pay say a pair mobile phones and accessories for paper. I don't know about Franco Trading Enterprise. Mobile phones and accessories and electronic device. Be a piano. We retail outlet. Papa. A Franco Trading Enterprise. Nokia, Samsung, iPhones, smart TVs, tabletop fridges, Franco air conditions, chest freezers. And washing machines, CCTVs, EPBA, or electronic biano. Franco Trading Enterprise got you. Now, one say discounted prices and cote and Ibenya no honum. Tilum pocho men wasn't engaging a baby for when you are a honum na keke wo electronic device and a mobile phone na pay. Now, American no Franco numbers be a town be or ye fake. Makacho until number papa here. Netum na from Hodono or 0246 422338. Another be phone 055 59 393 11. Bomazana Franco Trading Enterprise for na anyone in Saojo. Yenzi can share Zoro Kojo and the pay with entertainment industry. Maybe there's some time back. Menyo Boshon Komodo ya Zase will be in video. But pay more on social media. Now, video numa. I say film kakwa you know what's on that video net me two man video ne say ba sa me ke ona ma ke we ya baby say that happens na say benyi na besia wo hye na wo reason kita ho wo mpado a wotum na wonya kokuru for phone si wondo na wo twa na wo tutu bogo na se chan dan ti sa ke za no ma me ke sure there and pay na muhuni
the oyaza say we me here we issue an apology the orepa chow papa until no only I say on the April 2nd 2024 no obi post a video of her na why warrior intimate or the video number 2 internet no do na oyasemo o chema 5 months ni na nyimpa no wagye security no ho wadada no fama manye da mama video number 2 ho ojiji wie ya so nyimpa no asan a post video no na we see ho also there a police for nyina wa abom so still on kesi aga na so video no ebebe po social media all the say video no egu na nyima siye papa na say ekenkana wala kenkana kwa o say 5 years ni asa de kakra no o say 5 years ni ino ye video no na say no onyim de obotum ababa ye obi to the say we me here sisi our influence dey ya na nka we ntwa video no na so no enya aba nti no za ebe ye nyina anyi da me na wo ye ba fa fotuom ewu ame na wo ye nizini ye ba fa fotuom because hu da nyanko na abodwo sale hyewa na so face wo ze ho nti no nyema bia re ye na nda na awadwene ye ode o enye bia nti you are getting away with it no obotum wo abande in a few years to come no e ba be obi pa na da musam na ba san de chi ba call nti no bomazan na maame tutuwana money ye papa na bibiara ye bia no dwon ho ebie na ebie nti obi biara oye hurt fans ebusuafo ochema loved ones obia oye hurt mpo no won ye business na azinyina we hurt by the issue ni bia no say wasa ne pem gina hade ya mpo won ne chew do oye sorry papa oye nka no actions bi na sisiara no wa mo be besidam nti won fa nchan ai nyimpa no fom na say nyimpa fom na so sram manufacturers are no so dey gym nti no ye nyina ye gym ai say wa ye do bebre nti no say a update it's been about a month and 3 weeks or so update na maza amo no ti say when me here wa respond to the call don't know ma ye free hono ma da ye nko abrochimem na ye romu ho hono damda no me catch the MDK no concert no kobo to arena no orebado me kede umpo no about 2-3 days ago kojo shout dem bakade no obi orobo show uwo otu no da ho agina Ghana here me you can say MDK ni Ghana we ko pemo o abrochimem honom na welcome was man o say when you on so catch we ma ye nko hwe na yimbra Champagne went to champagne. America brought me out here in London, you know, for his O2 concert. You know, next week, Friday, May 3rd. Or something, me birthday. So we go spoil one time. We go spoil Monday, you name the day. Yeah, Friday, 10 May. One time. Charlie Champagne went to champagne. America brought me out here in London, you know, for his O2 concert. You know, next week, Friday, May 3rd. Or something, me birthday. So we go spoil. Na say why you would swim basa John hold into no concert or Badana. Hey, Ghana, ya arrive O2 arena. Into no yapon a chopper papa say Ghana ni Nelushama, make us proud. Abrochimem na ewa bomozanara na to tickets na kokopwe mo honom na yehu da Ghana ya so ye wazo ye ya so ye ta papa omomozana wonbo nhye na otu arena honom na honom ombo mpedo na obi ehu de MDK wa arrive into no hwasamara nyen na ye free honom na baby medu no momingsti we yati nda na yehu de Nollywood actor na ne fom pa na yenyu agye ho pa ye Basie and Company papa no onda ye hu de
wake baby Zulu Odigwe Zulu Odugwe sisiara no oyaza wake baby oyare hopa ebedabo sori bia ni dua kesi bi ato ti no no wasa married sisia no se ehwehwe na ehu na onka atasefo asasi dubiom na ye man rest in peace na ebusia mu nyina so ye mo wan yakọ ye Nigerian brothers and sisters nyina so no wahwer ade papa no ya atapapa acting o di makotin wo ho ye papa nti no oye sad story nti no ye mo wan yakọ na ye free hono me na ye san ye mbra fie me kan article bi na me kan article na me free hono me kopo story bi do na story no Jocelyn Dumas and her ochempo there say impono a single mother pa de binye beyin mo waka do ma me mpeda mo wow oyezin papa na maybe said me ke obi bi said wonanye Jocelyn Dumas pocho ono no de raba fefel kama ahofa nyame adoma kasa no nyiminyam na chiminyam nya no nyame za achen ye papa no rechem there say a single mother pa za pa di binya kuno wonderful o krum hade inti no o chema meinfo no bebu say ma okwer na wa atwe no ho meinfo no won pe bon 1 Ghana fu meinfo pe bon 1 inti no minyima ze ba for hoze but Ghana fu meinfo why minyim ze ba for hoze but Jocelyn Dumas zota about two Uganyan na mamenke wo there entrepreneurship program na me so record no onguda record Ghana entrepreneurship week no oyaza record papa maka cho dem payful urban entrepreneurship edwuma no wadzimu akotem papa wo krom hade no wonyina wo kopo yase nti no bomozna na exhibition na warrior on the 2nd of May wa Accra International Conference Center no for wo ho kakajimu ye papa maka cho there na Dr. Michael Ajekum Ado also launch book ebien nti bomozn na kopo emu honom na kokoto book ni bi na waso akankan etum na business na area no etum na aye na edie won why we fail we succeed na azint no wonim dynamics no inside out they know it into no say tum na kopo emu honom ebusu enyama bebre from the 29th and 30th of April nya no Mekado Conference Center no rekodo e honom into no po emu honom 1 week na book exhibition na connect with the right people them boba ya business na area no obotum na we jana bibia ye kama nti se pede fra ho ne za mamombo number yi na etum na afra ho 0508110755 another be phone 0592409091 bomazna na fra ho na etum na waso bisa questions na ye ka say we emi here apology asemi na make sure they make them see me so oya Nigerian musician our friend to Savage on also ni video botogwa na in the video no obi nyenere hours onya kama kra na me you ka say wa be chem the video no e social media ihu video no bebia say mpo no na e wo video no wo phone da video no ombo eba omba video na ayo o Sunday we tio bi kaw da onyama video na nyi mu frasa atasfa do Sunday oba beyimba say the masam wa fa nyi no obo to video na onya kama onya guy cry you know wa ma we yi free social media no do ntino say na wo video no wo phone no si hu a me na wa anyo ho atena me care no make sure dem hu dem bi wo fie ha dey nara wato no hu zin the bishop of comedy na nkasa izina order no do parrot mouth and they pay momo watching Udasi boko but one nkasa no Nigeria nyana dey Ghana yi me Nigeria in Nigeria Nigeria Ashai honestly abazi me papa in Nigeria me mama in Nigeria okay so your carboma Nigeria da Ghana hana wo Debbie we mo Nigeria now me share Nigerian system na enkoye na me say oh me prepare visa visa na me say just stamp me for life so me back Ghana for life na me say oh there be oh the person me call but you permit your son so me tina ha so me tina Ghana
And I don't know for Paris mouth and I pay be and higher you know to come on say you be a follow Christian comedy na za ozuma kwete no ho no ye papa nti no ye nyim no ho you know na pay menga no o ha dey na ye botwetwe komo send o upcoming show be or ba yen ka say for event no na wi na ya twetwe komo kakra bi because time no okọ papa nti no ka ho asam kakra chem. So laugh it off your event event we be we are 6 years now, professionally 6 years. Okay. So every year me per last Sunday of every April. Okay. My birthday, April my birthday, me 6 April. So me dream hana me say when him say confirm be April born. The last Sunday of April no we share system now. Event be say a Christian comedy event and now BBC and courses and me say okay. Me organizing me hona me year BB. So year we in the last 2 years, last 3 years we are 6 edition. So year we me friend me guy back will be me bra Penny over Nigeria. Me say hey Akporo me person over Ghana. Baba year back will be now say oh Obeba. So my friend real worry picking. Now first or your Kessia, Bessia they was slay queen. Now me say oh bra Ghana. So go utina Nigeria only lights. Unti charge you phone. Unti me yeshi. So bra Ghana now say Obeba. So yeah we me hosti Akporo, me hosti real worry picking. Now me say oh me to me hosti sa confirm me no pay. Me person me talking that me cars and far Ghana. So me pay map of Ghana no. Now me go far big head DKB. Ko hu DKB tia, we hu say Ghana edosu. So me fa DKB Putogo chemical ni bra ba ko be for Nigeria also para mock news. So yes Sunday we are 28th of April. Over airport AIS Auditorium Association International School 5 p.m. 5 to 10. Because me say next day na me person next day be holiday. But my friend president now see Dabi. Obey bibi wo ni office blah blah blah. Na me say oh me person me year holiday. My casa now say obey get it back to me. But our friend me so na me phone dey do. Okay, Nigerians they want emo kwana we go turn here because me him Ghana people was Ghana had them three only came na like no they are not even close. Hey, I bet how long have you been in Ghana? I bet no come how many years? Go 8 years. Hey, and I catch come oh, wow. So dig dokuna na odi fufu ni light super I'll be country. This is amazing. The parrot's mouth. Also, the young can laugh it off. Laugh it off. Yeah. What are we laughing off? So, say from December, basi April. Adia bebe. Te me bisa say we be catch him say oh say dum so wo ho me we be catch say onya broke heart. We so be catch say ni oni sika. We be catch say so me the mindset or me intention about event we Bible series. So whether you laugh, whether you don't laugh, if you are depressed, you are depressed. So the best thing is just to laugh out your problem. Just laugh the problem off. Say kakra. So unsiria, who say time about so ubewu. So siri. So siri. Laugh. How is it like doing comedy, Christian comedy? Because Ekrom had a Christians, were very sensitive. It seems me when I can people look at you in a certain way. Any challenges now? So me now first now me person me call Asori Bakubi, and a chair there some years ago. Papa no friend me na Debbie ni guy Bakufi na so na friend me say oh so me baby baby na me say okay. Me could do hope. Na me here not be. Papa say untimi jina altar no. Na me say ade on see you encourage comment. Papa no very serious, very straight. Na me say oh me that's it. Na me come if here. But yes, fast forward last year. Me tina me baby. Sir papa no so. Or friend me boss back Prophet Kofi Odro. Na say onya me say me ba here ni birthday party man. Na me catch me papa say oh me come oyenhwe. Edu dey no. I'm a farm phone 2 flight menko so yeah 1-1. So sometimes obi be catch yourself untimi yet but who call scriptures no laughter your Bible. Yeah. Untimi siri. The Bible say me to cause you to laugh like a dream. When the Lord turned the captivity of Zion, they were like them that dream it. And they laughed. So say who say we are serious untimi bonfire from morning till night. Bonfire morning till night. Ube ko juma. Ube didi.
So sometimes me who obi na catch say, oh, every time you have to be serious. That's why you see some people they are big. Who say big size. And show pride and arrogant. Yeah, Johnny. You say it's no so what the pride and arrogance not to channel what was the better. Obe lose weight. Obe nya six pack. O camera you show na invite obi to. Where me camera? See me who are no share me no fakas see my God. Who fakas on say Kumasi prophet obe ye abate. Obe ye didi. My God, hallelujah. To make a Sunday way, my God. Time now 5 p.m. Association. Airport traffic light. Usi pe. Ube who investor kesiye be. Round. Foul ticket 100 cedis. 150 cedis. Tinasi. Nasiri. Mehu. Yamishraw. Now you kesiye. Peace out. Bye. Yo, it's first birthday that yesterday can watch ma laugh it off. AIS auditorium. When she am no honor Sunday yeah also between 5 o'clock. Yeah, 5 to no Ghana man time. No. We're Nigerian man time. No, you wear US time. So who said Nigerian time? You best start at 10 p.m. Okay, it's also chamber no Ghana one time. Young women na young conco support no. Honor. It's comedy no. Business na do papa. Comedy shows for Ghana. It's not a joke. They are doing very well. See, you support Adom TV especially. You support comedians. See, papa. Also see you there. Your mama's an enkeshimo honum na esro iye druye papa. Happy birthday, Uncle Ma Doctor Nana Adepa Kum Krampa. Apeja hene of Enyai Denchra State and Benkum hene of Achiapim Division. Happy birthday, Nana Wonkodo, Nami Shro. Na onyo kese pa ifri Adepa Odifo your Charles of Givers Industries. Ochema yema happy birthday. So Kodamara also na happy birthday so Konkoma Gertrude AJ of Osu Castle Road. A Ra Ajwa Budua Baden. Nos na Monwe show. Happy birthday for more than show na on your Kesepa. Also wish your man there no happy birthday to you. Now Mamandama one more bomb Butumuzi bro Thomas Festus or House Moses or yes sound the Mara and the Preslana man nor directs. Ama Ampoma Bilonze am producer. Nami adoma ye bese ye promise Nami show bebe there. Nami show also. Whether she say wa host me that say bebe. Me talking kema why? Huh? Me talking kema ye console. Kenke ni moko ni kosia ni tilapia baku ni momoni. Obey come papa. It's no no kwasaba again ha na mizo ubesim that papa there. It's not say na anyimi Nami adoma ye bese na ye share. Sisi ara is a man at all. Yada se yamo akwaba ebiem Adom TV Badwam dwumade so yada mambo atema se ahosepe a one ni team e de abre de adu so no so ehu hia pa nya fidie no emfiri ha na wo ho so wo pomden pa hu se ne wuye bia no ewie wuye ene si wuye nti give us for e wodandua yi mo so mo wonuro no omo san e wo cleaners ahodo a yade prepare fee office ene mi ahodo a eme na be kan yensa no pay yenim komo yemo achemu akwaba Papa Mbacho Joso. Bia boko de. Aija obo ade na da Roma bia boko na Mbacho Monso. Nyankopon adom ye ho ye papa na ye hwe give us nuro ahodo e wa adwama so. Jo, anope medase na machia ahwefo na etiefo nyina. Na bem se wo hwe abakwasen mu anaka me ase ne no. Eye wiase nyina eye da ye yesi honomo. Se ye di etridi eda. Eye world malaria day ntie ne no. Ye bedi nkomo kakra de afa etridi yare ho oman yi mu ani wiase nyina ye wia na afa de ye di nkomo kakra de afa eye emema ene ema eye yempemu agudie niama ye kokofa ba na afa ensunsuanso ahodo a eye de bre ni pedua no enti ba cho ne edikan a edro esi hanom no eno na ye givers herbal mixture na eno na ne Ghana for dodo na ama na hotendi se givers a entontom eda ho ensan se entontom na esi ho no go yi ninti no eya na Ghana for ede sa hotendi na tumi de ama no na ba cho se ye ka etridi ana se ye ka malaria yenye nim se ya ade ba akopɛ na etumi de ba na ade na ede ba no so eye biaye a ɛhɔnom ɛtaye ensuo mu ana se ya atɛkyɛ ana se ɛhɔnom no asa niama ebunkam so ebuso no ɛno ɛna ya etumi ɛkɔfa etridi de ba na ade ba akon so ɛna malaria na se etridi a ye kan eye ne kɔfa ba ɛno na ye ntontom na ba cho ntontom no so no ye wo mu
ahodoɔ mienu ne ba ene ne bɛɛma na ne ba na ye frɛ no anopheles wɔno ɛna sɛ wɔkawa wɔgya ne ye frɛ no ye plasmodium parasite na ɔde egu nipadua no mu na sɛnea Portugal so mega sɛ human anatomy anaasɛ ɔbɔ ade bɔ nipadua no ye wɔ nipadua kwa no bebree ani dwumadie bi a edi enti ne sɛ wo frɛ nipadua na ye wɔ ne ye frɛ no ɛyɛ red blood cell no ɛno no ɛna obeka sɛ ye oxygen ɛne ye nneɛma ya yedi nya no no ɛne ya odidi efusa no nipadua no na wɔkyekyɛ ɛne afa we ɛnkɔ ha we ne bɛboa nipadua no wɔ ha we nso ɛna mmoa nipadua no wɔ ha na ɛnumɔ no a wayɛ ne nyinaa awie no ɛne ye wɔ white blood cell no nia wakyekyɛ no red blood cell na akyekyɛ no ma nipadua no nya no ne ehu hia no anaasɛ SS one no na afɛ the white blood cell no ade wɔyi de fi nipadua no enti no sɛ plasmodium parasite na ayɛ ntonton ba yɛ fɛ no female anopheles ne kawa na bo sa fɛ de ne moja ne edi afra enti ebra ɛyɛ red blood cell no ɛkyekyɛ oxygen carbon dioxide ahodoɔ de go nipadua no no wɔ de no nso ne yɛ den ɛfrɛ nipadua no enti sɛ wo immune system ɛyɛ very weak anaasɛ obeka sɛ enkomo na ebo nipadua no ho ban ano nyɛ den a obon sa yire so a enefoa enum ne miensa kɔ na ɔtwe so no ubehu ense na hobinum a ɛkyerɛ sɛ etiri mu ani bi anaasɛ plasmodium parasite no aba nipadua no mu eni moja na eden edi afra obon so obi wɔ hɔ no mu na afi de ɛwɔ afihi ɔbɔ no kakra ba ko ene ɔkyerɛ mienu na edi so na afi de mu yɛ den na so we de no ma nyɛ hwɛ eni ɔbɔ na no yɛ den a na wapɛ niame bi atafre obi nso wɔ hɔ no mu a obon sɛ anope ya nyina ya soro ya ba adwuma ne ho ye den pa na mo no onwu ya adwo no na afi de sa awo fihi o na afi de awo atie si ne so prekope na afi de oni pedua ni nyina no wo pupu se che na so obi nso de ne ade no obi nso won mo a aduane a ne gi ho pa se plasmodium parasite ne ba ni pedua no se kim na afi de aduane bi anya na kono bio atenka ye dididi wonye bio ɔte aduane mpampam po a na asa ne hunu mu bon asa ye ne me pa cho se hu sansa ho ensen na ho ni nyina na cho se ya dia entontom akaw amo ababegya ne efe no plasmodium parasite de gu ni pedua mu ntino enya ni pedua no nso nsensan so enti ne yesa wo ye ni na wabɔ moden senia eya mpempi no yeso mikoya window shopping na wakogina shop na wakobisa atade ebo wakobisa nnuane ne niam ahodo obo no saa na eso da se ni bia nso ne ya apomudin ye den ehu hia wo bomode wo de wura pharmaceutical shop licensed chemical shop bia na ga so wo de nso koye window shopping ni bi udu wono ma bisa se give us herbal mixture no ne boy sen o sample na tie ne ye nkyerɛkyerɛ mu na dai bia obenya sika boga ko di wuntade ene umpa abo adwa no na wakɔ akɔdi bi na se wo ye nipa na se ummo apomudin hu hia na de wakɔtɔ ntade kama ne mpabɔ ne wia obede nya hoɔden obede nya opepa ne anigye na wotumi de adi sɛ onwuma no enti me paacho eduro ba ko a ene ye di tu etri di yare ase ene ye givers herbal mixture ede enti na make asa sɛ wokɔ ayaresa bi ahodoɔ dodoɔ na wura eye OPDs ahodoɔ na wiase kuba tom no mo hwɛ apomuden sɛm so ede ba tu dwa sɛ yarewa ahodoɔ adane ade kye ɔmo de kɔ ayaresa bia no nia eye ne kofa ba na bi yetintima pa no eye 3D enti enfa se odi tipa ye ne koye wo ma hwehwe mu ana na ne kofa ba no eye 3D ene koma asa tipa no ebi obi nso ode hunam mrewo ana se hunam ya ne koye enti no nipa bia de wo hono mu a se wo ma waduro de enum ahuhia wo na wo ma give us herbal mixture a give us herbal center yakofa de aba adwaman so no eno nso etumi eye den eboa wo ye pa enti bacho edroi uko herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop biana ubenya givers herbal mixture ibi wonum na wotumi atọ ebusua eyere ne ema ene namfofo ene wo mo di mfinhye dumienu ekọ wo mu nyina wo ho akwanya se givers herbal mixture won mu eden atumi nunum bi na eboa mo ma ene etridi wochena etridi adechie etridi malaria no yetumi etu ni nyina ase den ewo omayi mu ahanom na niamede to aso anie
when I givers co capsules and I went so and I givers P capsules me pacho edro we no obefa ni mie no e de abomu na oba ne be man so e na wonom enom obo so oba bi wo honom na wo se me de matenka we kire me de mini atenka na yeta ka na frigidity no bi enti ene ye obegoro ne ho agoro ne ho a aso no de se wo sen ho ane se wo sen ho me pacho ansa na oba bi atenka ebeba fom no nia ye ka na se hemorrhoids anase eye pause anakoko no eno na ye oba eye natenka na beba fam no eye ne kofa ba sanso na be man so eno so na ye kofa ba na ye hwe niam ahodo a eye de sa ensunsuanso na sa me ndi be ni pedua no mu a ne edi kan e bia ne me be kan e be ye obi ya nwanwa me pa cho wonu ma sebita frache wo mo ho kwan na empam agudie sebi wo mo form wo to no eya ade o ha kase ade bro eya the cost of pals ewo ni pedua no mu na eno akire wo mo taifa eniama kase ne won mo taifa eye niama eye muodu na wo mo tatena seche enka o hwe ni papa mu a wo tena se a be don hwemi no a esa wo sore na wo trentri wumpomu se na betumi aboa ma won se nipadua no eye ntini na eye adwuma entini tena fa akoche na eye ade a na akeka kitieni enti wo sore a na wa trentri wumpomu enti me pa cho enne a emrante ne mayo aba na wo musio me pa cho de mami bisa wa asemi anase scenario yi won roba ye hu mframa agumu na adwo anase yadwo na asaye nomada da bida enti ene mrante ne maiwa na aba na won mu tutototo nura hoduro aphrodisiacs ahodo na opabullion battalion ene wope kokumba ne ne keka ho no me pa cho enye no no nso ano no eye koko ni amama na agini pedua no eye de ede aboso enti me pa cho wo hia eduru a ene betu koko ni na untini ne mu ada ho na p capsules no intrina me no ka say emu esi na emu ede no eno nso na de arrestor no na ma intini no otumi ada ho na woni pedua no etumi akonka san say empem agudi ayedie no obi ka say eye sequential da na say eye sensation ni eni hu no ene ka kira adwen no na adwen na ka kira akoma na akoma no ede moja asane ede egu ase ho no enti me pa cho okofa ne kakraka na say asa wo so bluetooth na mp no wo ye den a enya ade e befa enti me pa cho bomode na kope give us cool capsules any p capsules be ma bi amro ye wo mpamu oba bi a watenka wo fam no eno na betumi aboa na bibia no etumi akonkan enro nyina wo herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop number 2 yendro no eya ye de ya homa trofo tudwa ezan sa wo nom no e woni ye bi ese wo ye eni niama ense wo ye na etumi boama eduro no eso ba onfa so enti na ebre bi ye de ya homa trofo no e de tudwa enti ba cho numbers no screen no so na mo message sisu biom eye 0543 222470 0543 222470 na we de me kokora no ye scholarship no ye da so egu so ye givers consult and afa necotech ye scholarship ye de ma adisuanfo mo bachelor's degree diploma on person ko masters e wa manone no me pa cho eno so akwanya no e da so wo hono mo enti obia wo person ko to wa adisuanso amanone no me pa cho numbers na egu screen so na eno na nso betumi asan frɛ anasa ne ameken 0543 222470 na woni yen in scholarship no so won mo yada say papa panti say yare nko ana ha oni titu ni 3D eni kokodi a wonya givers won mu no bia eno so betimi aboa ma men komra me ofoforo enso e wo ho ne mum hye no so ma me se nyame eye adomo a Dr. Michael Jekum Adults Fundamentals and Entrepreneurship Book 1 and 2 no yebepa ho entoma Ghana Entrepreneurship Exhibition ebekoso 2nd May ewa Accra International Conference Center no fa hujimu bio enro mba me edi nkomo papa wo books ahodo oye businessman how he started and baby a oba bedro wo obi a wonso wo saade adoma chede no wo ho na se be ya obe shape no tinyame ya adoma aka ho na titiriu
ene ntini ba ho no so abehye won experience yan ye boss Katie ewo mu Magdan penifo atitu badia Mr. Here Brebi na before even the 2nd May no kura no 29th Juada 29th and 30th April wo Mikado Conference Center wo Laboni no bra de wo bia bibia woton bia no fabra na be pe stand na wo peninti ye the number we be ma wo na so afre na wo niema na wo no ya bo hu dawro that day no de ama office nipa dodo no a ene be ba se wo 0508 110755 0508 110755 and 0592 409091 0592 409091 na onso do ho ahyemu ebi mamefa birthday celebrant in famunso ne mamen komra na yeba yebeto so se yemu akwa ba bi Adom TV Badwam dwumade eso na nkomo na wo ho no hu hia ye pa ba bi awiase adro no ba bi awiase kono ne mamu sesa nti niema bi a ye yusu se uyo obi a usi dan no ne ade no ane de ne DC dan asesa the blocks aba na nenso modern we bi nso asan aba bi mu a ehia se ye di eho enkomo nti me wo owura Samuel Kofi Agbenyaga ewo ahase ya we business development and quality control at the point of light construction ewo ha anopay ye de no babedi enkomo be me na akwaba ye na bibia boko de de nyame ase papa pa na ene ye se ye wo modern way a ye betumi de asidan even though blocks no ho de so munim die mo masa de another technology way bi aba eno so eba beboa yem pa na yesi eno so no bo no so e wo form and e quality so pacho eno e product be ya okay pacho eno no ye friend no hydroform no e technology bi a e free South Africa okay e ho na omo shase ye eno mo ye ya omo hu se e beboa adansie ene be ma adansie so e kan be ko form na edan so ho be ebenya hoden achen okay dia ya yenim ya ye blocks a ye use ya na mum ade bako e wo hu ne se we no ye use net kokko anase net a wo be fe no se bia net kokko anase lightrite okay abofo be fe no lightrite na eno no ye wo dia ye ne be fa test bi mu e hu se okay net we no ebetumi aye dwuma na ma na enye na tibia so na ese bia time ye kokko unse ye time ye kasa light bia ye kokko but okko be bit say bono areas na bi wo kwa na ye kokko bi ye I say grey I say ash bi kakra okko bibia me school dime multimedia ta mo ye school dime central region netina ye nya okko na ye kokko I say enini I say cream bi kakra hanti nye se bia kokko ne kwa na etumi ye na mum eno say ye wo nimdie no ye be hu say no neti we ye de ya be and na tin so say to me esi dan na be ma dan no nya about maybe 70 years to 100 years elko but what you say okay 70 to 100 years yes that is the test the result that the light right be ma on say na say ayi de ni de o si wo Cape Coast no central region school dan and by and we know wo di si dan a abrebia na dan no emu yenwunu okay se e show ba emu yenwunu na time ye se awo ba so a emu esan ye shikaka emu ye warm it me adapt to every temperature okay na we no eja to mu a enhye enioma e wodan no mu e be ma eja ahye no de e be hye ti se wo TV but dine dua na kasa de enye hwe like enjuringu na on say e dan hye a e week nti bia ye be de we e hye kwa na afi na dan no ho ye din because of netie na American one asem no nti we ni ye de sa netie ne any cement and e be fra na machine a e fi South Africa eno na betumi etwa sa blocks no nti ye de beba wo site ho na ye di twa ma we hu say sei na nti ebi ni ana nti no onya painting TV no so no ya onya painting obe you spray we do spray the spray na ya chemical you spray betumi di be between 5 to 7 years and so was a spray we also a spray e be treating na ye natural amount depend on who client in their who pay and airful so airful it's about emphasis be 30% to 40% who the see that bit say
school dan e be more cheaper cause the school dan dey unhia ho ka dey say wo share tiles wo share we dey be make say open 2-bedroom house betumi ayama at a cheaper rate but dia wo ankasa wo be wo dan mu say dia tiles windows are open roof type are open and you would be share dan na wo bo no I say akos but the dan dua nankasa the skeleton dey cheaper nti yen hwe structures ahodo a betumi ayusu hard oh betumi dia dan bia story building okay dan bia betumi dia school dan chapel hospitals clinic cheaper wow because we ya no ma bebe we dey hye like ka see ni and antisatity dey bia use o tete ne bricks and bricks ne usa bricks na work no ye no ye the mortar sign hye mu answer ye omugesi da but we no ye fa mortar hye okay yes nti ye betwa block mo usa block no wo shape bia eye locking e wo locking sa we dey ka see ni a earthquake asase wo so back right to be ojina wow oh ba nya common na etuo so mfem and any secret ni super etuo mfem but nya common sa enya common because nipa bebre na nim ho nimdie kakra bi na ye wo Ghana ha mi se mi ko South Africa ko nya ho ntitiye na me so me wo ha ma tete nkofo a ye ne omo ye adwuma mo ne ye nim common hwɛ point of light nso sebe ya mo beboa other clients and ya kan say obeda Adom TV dey me sure say wo number no to ho a kofo bebre mason na hodo no contractors ahodo be pese omo beye na wona we ni so ade hu so obesi one dan so say quality say na tie dey so na obi abe prefer say obe use we no kre ye no ye ba say ye beboa ma wo a ope dan a efu okay wo fasika bebre nhim wo a ope bibi ti say mu fa say kro and as a district na say mu hia bibi ti say modern toilet facility na mu ni bia o contacting ya ye bitumi aba be hu na ya ye nhyehyɛ ye obi e fe no build operate and transfer BOT ye besi ama mo na e bia 10 to 5 years and e bia 7 years ye hwese na e ho no edwadie na ekɔhyeso na e be kyerɛ emfedodo a e be di na wo pese wo si wo dan wa ready say wa wo si ke be pese wo si wo 2-bedroom bia na say wo 3-bedroom 4-bedroom 5-bedrooms story building whatever no o contacting ya ye beba aba behwe e bia wo site no wo e bi wo okwa na asase na wo pese wo si dan wo so no sa na tie ne bi sign wo asase no so timotimi ayi nti e ho na e bitumi etu na tie na sign e di esi wura nti bema ne bo no assign atikra aba fom nti wo contacting ya ye be hwe na aba be yes na no ma wo yina ma wow oh mo ya de dodo my contact na me hu se bi wo screen no ase nti contact no ye 0244 okay 49 1919 okay ena 0244 17 92 48 okay mama sign sisubium 0244 49 19 19 ena 0244 17 92 48 ena sese ye wo edanja yesi wo kofikwe wo ajen kotoku ekyire ho ye 2-bedrooms ye na ya ton okay enti opa esa person who the practical aspect obetumi a contact me obetumi aba be sran wo kofikwe site wo anse no kra na dasui dia ye ho ye machines ho a ye di troubles a ye guso a ye hyehyɛ opesa obetumi aba be toss a 2-bedroom ni bia no so bo cheaper oh wow and ye was say ya de fa ho cause we kra we kra painting kra beba form we no say color no wo mu dada we no pa obe painti obe plaster so opesa obe jana sa wo pa ultimate plaster inside obe tumi plaster color na efe make abonten ye be spray I in come amount wow fe sa say the who screen so na and the phone see hey ya me shira papa ya da say ti mesra mo contractors ahodo obia say school dan sorry kra na opesa osie wa ufie kra na me say wo contact a point of light for modern way of building ways so cheap and a quality so unsroja unsrotu emu onwunu ti yedum kane kra na damu a say you are good to go un here condition bia I want so ba o say keep you warm nti the way tene de edem ti rade hu ya mobile nyi ntime contact wo fra wo mu a obetime ne wo edi enkomo na wakọ site won so akọhwe nia wormo ye beboa o mother romance nti na school project ye wo central region o mobile because so hu sa building na different na say na atakwa me be na mudi sie ene say ne menya pani ya wa be kire mu
modern way of building a house. So catch us here the kodrobo ne die kwan so be kan se ne etie ya yentwentwen ho kra ba yemfa ene etreni ton enkasa mpani ho na we yemfa hu so be mene kasa ye be kan sam se ne etie isa so manin kan ko manin puntu o manin yeyo ne nyina ehwehwe asoman medidi akwasi ensia asemrika bre na edrisi quick before say me call me issue about dumson emuno ye be sre ya bambom pen 4 year oboko ye ma bambom nkoso nya din wo boko important especially praise one near ACC for manura no enye adepa people calling say ye nyi prisoners MP no enye te be sre say mani enko no say be ya nipa bonofobia M4 man no mu o ba bia so and pastor ye din kobo about dum so what say board chairman Edema ECG Herbert Krapper about just say in the next few days ye share mu say challenge we are coming ebeba na we check this story on City Newsroom I'm sure there honum about board champion for the share dum so will be over in a few days. ECG board chairman esisa yepe yeni so se esisa yepe yeni so because ateti asad we edema addition enya de pa there be makacho say anytime you hunu challenge bi say MPP NDC no sa challenge no etena o chepa the bia be hunu challenge bi o ememu say MPP NDC challenge no sa challenge no etena no che but the end game ni yes amanfo a ehuna mane amanfo a ebre ewo ho no eye meme no mienu ye no bi kan yen kan bi enhyemu ye ne ete penten kwa ewo ho tebese sempanfo betimi ani sa de amaya wo say ye but coming from ECG you see a challenge Krapper, not you as a person but coming from ECG bibia wo set na put na ka kire se but that be na we ya a different not together ye be kind of fufro but ECG pa ka kire se in the next few days ya na gidie no form akoma not long ago na ECG be ka say our national challenge na ba we ye the other one say you need local a fort yet mean your local fort out to the extent say best 15-20 areas in the country it me cut off or mean no local fort it ya ma ECG gidie no him no kraka e wo ECG ho no eye bibi so because enya to you as a person Herbert Krapper but a jumaku na wo da no as board chairman no ye gidie wo mumu no eye bibi wo no him Edem kese bia ka energy minister da ka kire ya different altogether because ono de he has the oversight responsibility of adwumakuo no but adwumakuo na aswom ni ka ba ka kire na ye hunu sunsun papa bia ni ti no ama mo sa ka we kire ya na bi ya na ma gidie no aye bibi sese nietete yese fuo na e challenge nietete yese fuo no nyame adom ebi eba the question obi yese we say for how long yade eba be see the challenge na ye kom na no ekwan kura ana se be ba so so ne asa akokotomu biem and the whole na me back to politicization of ECG. There's a challenge there be a meka who come be teacher e be a open people asem open this asem open see enya no ozo be about excuse on the man the enti aye kodum so nim obi a excuse if you cause you an NPP NDC the real challenge need to be dealing with it asem no one say wo manage ECG sebi
Sabi asa nimde ne yaba fom. Anunti amemu bebre ni otumfo ne mpanfo do bia e qualify say yemfa yesi ni abanyo ko bi e hye ankrankrasa no adwe ya ko benkrom. The Ghanaian mentality see the manage Ghana bencha pade no e ye bibia wo hodom. E ya bandia na me tutu le se ne mepa bia e ya bandia enyam yam botum sika na de be ye. Ba ne refi say enso na wo pon na boboa no seska ne ba be na ne kwakwa esa adwuma we. You see the power losses. How are we dealing with it? You see the power losses. A kwame na asomai ye fa so ye dealing with it. Because any I can say fem wasem no fem no say ye nkogina brochen kan tom say ya short fem for ECGT mum ye bi fa ko mo. E sika ne de to. Ba sika ne agigire ba mu no enso ne de kwa koto no. Sika na ye agigi si ye de kwa koto enkania ne afiri won na man kania no enso ne ye agigi no. E challenge. Mini ni se mampenda da joma ma to no a wo se ye de se Ghana fo ekodum so mu. Ena mini se president Kufa no so e de bo no safo ni se me best we pia Ghana fa to dum so mu. Basa me no pia perifo oh yeah MPP for so dum so si aka kirebo wo da sumu pani na ono se bi go pia me no mi ni se yakwa kasa asem no wo so generator ebe wo so generator ye twuma hyeni pabinsa ya bo sumesu a ye ti o mensi kani ti o muka for adwuma no mo ye no. It's a same top as I say, you are trying to deal with the situation now. MPP and says somebody acquire a ye. Ghana flag here. Any other go quite green. I ain't done near where we come away. But a challenge now you come no and a warn no. You challenge. Man, Panada Mahama Peso. Ya Babadru Hanum. It's your challenge. A kwabe na ye dealing with that challenge. And any idea say as of mine, ye be say ho. Any idea see me no nyina, any ko say and penfo resolve that challenge no. Abanyu me ko di ECG foka. Menu me no di ECG foka. Menu me no illegal connection. Nipa ensem fata so be su kanea. Menu me ya tweme di ama no. And wo yusu and won chiaka. And away in a compound and ye queen him, sir. I could say, so be illegal collection. I could say, young can die. The beginning is a oh, be no free baby says, yeah, I know. Oh, be no free baby says, yeah, I know. See a shena sakoya by a jumenti, nipper before one and shame and year. Let's sack them. Yan for man crankra. Send a bit in your boy, yan for man crankra. Namnebi make us a PDS and then your pessimism can buy PDS more. Na Kenya the bonnet. Nearly probably pessimism coming ya. Some call a pessidity or left, right, center. A Kenya the bonnet. Because Kakrama and Yen Yamuye. Send them for sure a basso. But Sabi pessimism coming yanti. Chichi kuka krebi ni adi asua msa mwenye. Sianya ni saa. Ese Kenya bad. Because the records na ewo ho. O hwe de wi omo gigi omo sika kana ma for Adom. Baby omo gigi Adria. Na so se committee nya ya mo. Ya bread do. Enyume huna mane. Enyume huna mane. Nana pay uche fia ma kwata bakro ya news or ye about omo cast. E won ma the same pine because kani akran wo de be ye adwuma. Ya brado do ade de se ye betro mom na efihia wotwe bia enwuma be safasa. Yo bi sa de pese ye no.
Say the fish young what and tembiano or say and kanya and unyasem. No, we need to deal with it. There should be somewhere you better press the stop button. We did the questions here. Chanopa. You better say she na information you are watching. Why? No, Chanopa. And I'm the mouth. I said, no, can say Aisha. Remember, Crado. Spark just say, Drew, ya what the beer. Yeah, the people's from Yere Adom 106.3 FM can a boom. Near tears you put them in TV radio no abel. Or how I want put them come up and 40. No son on family. At the bar, People's Forum, Adom FM at 106. Adom. Your Makwaba at the bar, Adom TV, People's Forum. So, Anna Adom 106.3 FM. So, Embrace say the People's Forum, Adom TV, ne Adom FM. And when I say the bro, say, Elfa, only baby, I will be ano. Ye de bebro no anya akwanya no etimi aka de ohaw ne etimi aba beboawo na enne ye di free man from Gomua man from ewo Gomua municipality no Gomua East municipality no mantem ntine enne me akasa so amede people from me bro ye frame me Aisha Ibrahim me cameraman ene nti na afei Kingsley na ye me cameraman be social media person na ena omanfo no sama wode ba no kire se aha say no area aha abie ye pa asa wo hwemachi a ye wo footbridge e wa ha say afei mensabonkum so enso e wa ha say a omanfo ne kire a enso ahodo ennan na ehia e wa ha say na kwan so a e wo manim ya e glory wo hwe screen so a cars efa so efa machi so no e kura e free Gomua Kakraba main highway no so ebesin e de kosenya a wo chema say no e main road out to me the twam e de kosenya na man for no problem ni nyina ande se fifitetense de o mo ba ha say ya mantan mu abie o mo problem nyina ye se nsuo to a o mo ntimi emfa ha se wo hwa wo tumu se cars kwa pa e ba do bre na o mo bre se o betimi afa ha say enam so ma se nsuo to a aje so omokofa different routes me che akwan foforo bia eno no dis omokra na yetua omoka omutua sika ebro se ne omutua na ansa na ometimi afa so afa nso no nsuo to a student a omuko school ani won wa opese wotwam ekokoye won dada niema no entimi mfa so entisa wo hwa machi a bridge na ewo machi no eye foot bridge a omaya ase nsuo ni yiri a omuntimi mfa so a omoye so omobefa so eno kwa no buy no just 5 months ago and omoye na eno ene omanfo hawa e wa ha megidi se eno achi no ombeka omo hawa hodo a omo wo e wa ha sei na mencha wo kra no mene abaya bi amanya no ha school girl bi e wa ha a ono kra wo ko school na wodru ha na enso no kra twimpo kra no ase o struggle kakra na baby girl what to say acheye kasa kese kakra acheye ya fra say the friend Joet. What? Uko school way? Uko school SDA basic school. Okay. Mi hu sa utwemu no na se o struggle kakra. Na sensuo to aha na ofa. Pachai. Okay. Na sensuo to say na se ejiri a e dey na wo ye. Pachai ya. Yen sensuo to yen tamfa time na bridge ni ha no. Na yen tamfa nti. Ye go fa baby foforo. Uko fa baby foforo fine fa. Ye go fa teacher city ho ebra nkwantanai. Adenti na moto a wontimi fa. Ani say yira obi antumi mfem car crant mi mfem ti. Time na bridge ni ha no na ye bre. Na bridge no eni anti. Ye ko man farm ko fa bridge so anu kra ebu wo ho. What dey so abu? Say Kenya say o moye foot bridge we ya nti so to an say munko school. Pachan. Okay. Yo, me da say. Na me pacho be ban me kakra. Aha. Pacho wo na wo ha ye ba ha no ye no abehia e ba kwa wo na wo so ensa ba hu say wani abre pa em say obi etwam kra na obu afu na wagina nipa kro no. Adentia. Nukre em say me beto asase wo ha no 2011. In fact, me ba no na dry season ti me nim say BBC Hanman kama me to asase wo ha no. Echire no madam nsuo na eto a etimi group electric pole no zo. Nti ye bre wo ha pa. Me ba electric pole dia hia.
etimi duru we there was free and because one said you hey a cover 5 years ago a cover said you me nada ye prepare ya unche pa nti yesre aban wanda ne nhwe ye gomama mfama ha ye brepa ye kwane ye na ye bridge foot bridge you kra obi na adum ye yeah the omechi o mo faso foot bridge we no em say honorable Desmond ana my 6000 ana yesu ya so 6000 ana etimi ye we ya in so to school for ngoda no omotimi efaso kakra moto ntimi mfaso mo amonhwe ehu ise enya 20 bucks na mfanye embrace asia onu kwa no yenya nti yesre aban wanda nanim enhwe kakra na yesu yeka Ghana form na bridge no pacho uso bridge no omoye no how many years in here foot bridge no omoye me fan say be less than a year me fan say 5 months in here na aseme wom ne say ya from bright yeah okay landlord association wo gomwa fete man fam ensu achi ye how de bebre senia seliki ekasa ye no se ensu ne to a 3 days ensu to en senka mo ha se ya nanka a sefem obi antimi entwa ensu no enko jesa wo san wachi ekofa eye awutu breku okofa awutu breku baby o ma musie ne wo no ye fra baby a ye fra hon se akoti banche ase je okofa hon mo ansa no etimi abewura fie ehon so no eyedin efie bia ni ho eho risk as onko anam hon mo a ebo 67 nanko anam ho a your life is at risk enti abansa ye ho kire yan pa enti wa obetimi anya ba bia da okrum no akwa akoda adechi a no ato aso aba bawo na che se obi a ubednya okrum no wada na che se muntimi mafie kura muntimi mafie enti ano ase wo abusuan ha na omafro wadru hefa so wadru ha de ne mema pe ba bida se hotel na obepe a no ape wadam binche a no akwa akoda adechi a na so bana sensu na twede a no atimi aba even foot bridge e ohoyi se ensu le to a etimi cover as all cross kra dangerous especially school children e wo ha sei enkwara e wo ha sei no nyamiam no krani omo brepa ba bia wo ko school no emutwe aha sei means of transport eye okada the major means of transport eye okada se ensuo ni nya yira okada entimi ma even payloader aye beka se caterpillar ontimi mfam enti bansa so bia eka ba bi owo enti se na otwe bosome ena se ensuo no entwe ya obi entimi nko obi entimi ma enti eye ohawa e wo ha sei na hawa e wo ha sei pa no eye niema mienu eye bridge ena fe ensuo sabi otafrache your population wo ha sei no ye more than 1000 beba o ensuo as ensuo we ya na ensuo amonom ensuo ayenom pipe on water and as a pipe ye wo ha sei your population over 1000 and ye wo ha sei ye ne sabi nantwie ena num suo we se obeye bibia je oba na oba be se ensuo na ode akosi ho ida so oba nuam anase obeso ejina na de obeya no odi aye na chese metiase a senso we ya ensuo to a eyiri no eno na asakwakoye mo source of ensuo a ye live our ha sei wakwakoye obatan a on no crying enti sensuo yiri dia a ene ya ho kire na se ya omo ye kwan ya pipe ye twam more than 1 month nie no ensuo ho ya den gallon okwa akobu a 3 cedi gallon na first ya kasi e friend kofo gallon yellow one no okwa akobu nsu a 3 cedi ba first de na ka 1 cedi sei enam se ensu ho aye den enye 3 days na se ensu start se toto a enka ensu de obia obeso obia asubi be makra papa peni kra na osubi na okwa akopɛ ensu e kira kwan etie ho awe ha sei eye pipe na ba bedru ensu ya no ya akase ebe cross na dru ensu ya chi na ye nso ewo ensu ya chi ha no ye nso yatimi anya access of pipe on water etie ha eye bridge se aban mumpenifo stakeholders etitru for mo a ebi wo monsam so mbetimi aye yadom nyambeka mo akoma
na moba tie sufrɛ na motimi ayɛ bridge ayɛ nsuo ama yɛ a yɛde nyame ɛbɛda mo ase fisi yɛnyina yɛ Ghanafoɔ yɛnyina yɛ pɛ ɔman no yie sabe yɛsi yɛde nipa ɛna kyikyiri kuro enti yɛnyina yɛ wɔ ha nyina no yɛayɛ busua baako enti ne yɛwɔ eku a yɛfrɛ no OK Landlord Association a yɛwɔ fɛtɛ man farm nsuo akyiri ahasei enti pacho wo yɛ den ɛwɔ saa ko ni me yɛ treasurer yɛ secretary okay na pacho wo den ni biom yɛfrɛ Bright Awoku Oredu pacho bɛda ase pa mommy pacho bra pacho yɛfrɛ wo sɛ me de women's villa women's villa botuma from Mapolina na obetna how many years ni oh me ba 2 years ni na nokre ni how I afemi nka me san akra akọ back na ha me fi akra akọ hyeman na mbenya asase wa ha ya bai na nsu na wo fom kete kwa akra da ho se ho so eyiru fa ho mpo anye ye nti ho na ma asase wura odem fai odem fa na me se na nsu ye also we de obotuma atwa badwo afi ho kra mpa that time na ye opebir me ba na nsu no so awewa mpa oh ya ba na da kro ya ba site abaye adwuma nsu no ya ba ka atiri ni yentumi yentwa ya nkwa ye adwuma papa also ya ba ya bridge am be si nde nsu no wi kakra ma de menya mabai ya ba ya etede bi a wankasa wo pedi biya dinpo kita wuska na alokwa akota diba ne ntum ntwa nsi na akonte ya pamocho ya ha woni ze doso ye nyensu nom light se wo wura kroma esum wom papa enya asam kakraba na kronson de se insun ahai hu a wo bia ha no nsu hu hia obotum aba abasi hia ye wo soro no ho ye ntum fa de nsi yeti na ya aba abasa hwe galon ya wo ke 3 cedis adwuma ben na e wa ha adwuma nyi ho ye bre e wo nsu nti won kan kira ban ene ankra adofo wo fa adwono kor akoma kor wo fa mbobo nsu echifo na ye mobo edam ase na chese ya umbo masaba no bonse na chese ade no se yetie mu a sanso we ya se eto a nzo to a eyiri no a manfo ni hu so mo nko anaso mo ebu kwampo a obitimi da kromu no sanso we ya the saye their source of ensuo a omo no no mo depend on a na chese se oba ahase ya ensuo tap e mo sese ye betwe bia ba no kwa na enya meduru ho nti area ha pa de so mbenya tap anom de da bi o mu ni bi basa ensuo we ya eyiri fa wo mo no wono asoso na wo sa anom a o mo chese aban emrambe ye o mo moa na me pa cha obra ye fra o say me the Honorable Lawrence Esihene pa cha appointed assembly member. Okay be pa cha wo ha na se wo ha dada nti de omkommanfo e kan nyina wunim e de na wo ka fa ho okay anamo bebre na me tu e wo ho na aja community ne nso mo nyina time achi emwa ne de me ma fam de no maye na me ye niam bebre me pesa me bobo niam bebre so obobo so because yes about this particular issue and what to anamo ba no community we ha na mete as an assembly member no ha na mete and fano mpuntu juma first no na bibia ni ahafo nyame anim ni omonte enti me fa to me ho se me ha sei ebe bia o se me mama ni ko eba no now yembre community no mosquito net niema bebre sim registration bibi health insurance me the health insurance abaha several times ewa ha ama ya baba ya dodo na nso di ho adanse and recently yankasa opec amanfo bre wonsuo ho enti mene Honorable Kodwasumani former MP Kranso kasa ma o ma start ya me distribution of water at the ma communities ni ade in how say na all distributing so ni ma wo yes me hwe community a mo won so obi abre especially kwan na mo ye wo me highway no so no o ma twitwa sa line we nyina pipe mti amanfo nya nsuo na metu ho na mo ne Honorable kasa a ya de nsuo tank akese almost about is it 30,000 gallons all the communities are supply nsuo de ma communities no sano pacho wo ton anam de mo free pacho me ba me mamo ankasa mo hwehwe tank eso na ye de nsuo na gum na obi atumi asabi nya ha nko na benefit
Manfa Mahimfia benefit, Fete Kakraba benefit, Budumbram, Uko Nash Academy, and Suyachi has a Omania benefit, Uko Ampon. Okay, it's no, yeah, Tias, yes, okay, was a wire puntu, Juma fine. But, sir, Omunsu na Omunya binum, no, how quite best on a more fast one, Umbenian Su, because I was what assisted, meaning so when you are buying the and I scanning Google to, but quite best so, and I feel this particular problem, no, or buy, no, what to one more, what tries a baby be a phone. Sir, community in Bidia dance, I mean, yes, you say I were hanging on a buy. Many could for Abasa project as a Juma way say, honorable just many count. Any impenifobi brain to an amabe, but now Emma and a man Casaba. I was say a coso until some meeting we say, Menya way. Me will be a metis interview a coso, but community in Damakoma, so now send me to an among a banam behead the way. Yenyan Yabeka to my bone because Yenyan else is boom. And so, Anamu Mutunu. Following Sadi Ecosu CCA. But my boss crash and I jabba my Ikakra. Okay. Be less than 3 weeks in a minute on a book of just many baha. Ampon. Concerning baby cry any light light extension in here, our community wing, and then so I saw bridge we say Ekahu. Enti Yeba Bema more assurance say we one and a honor. Light extension and so no ebeba master process na I think say actually letters be brave e dey come on my so mutim bebo but said the year boss is here na o say me ba na me so me be hwe kwan ya be fa so e betumi aba ntem because the omo kan said the omo kan kra dey ketua bi o omo kan hwe because last me ni koda mpenifo no ba ha say na nsuo na yiri akọ no ho a nsuo na yiri akwala hwe o akwala nkọ